Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka balang snong nongra ka bahap hapo ka parish nong Bathymmai ka santri jembang arajar arpusau kalayo sendan ka kerteng ka bapura kum ka Saint Dominic Savio's Parish nongra kaban kedup lang ka balang snong Maulen Rey ya ka bala IT haki padar jong ka Congregation of Holy Cross bala thung yo Father Theophilus sotun kumu parish priest ban Nyngkong. Yakni ka Parish Bathymmai lawan ban Plie da Archbishop Victor Lingdo ubadairu Archbishop ke Shillong Archdiocese haringkat ke jingadan lang Father Richard Majau ubadai Vicar General ke Shillong Archdiocese Father Augustine Kotala ubadai Parish Priest jong kanong Bathymmai Father Tobias Karngap Kenta Parish Priest ka Upper Shillong haringkat kiway pat ki Lingdo. Hagni kasngi na lor ki Lingdo lawan banya simpentalang ru de ki reuniam ki rangba ki longkme ki samla ki hebrid haringkat ke jingadan langru menteri rangba ke jela Konrad Kongkel Sangma nangta UMLA ke Than uba Charles Pingrop ba AL Hek bat kiwei ki hek sarkar ki balawan ban sakhi yagni ke jing Plie ka Parish Bathymmai haga pormen sngi hadin ka mas bakhoi kaladon ke jingmani sakramen kabalayalam do Parish Priest Bathymmai bat hadin kani kaladon pat saka program le ngobha hadin balayo ya ka Parish Bathymmai. Yang namar ngahiru ngolong tang ubreu te u Petrus ulas dang ban kren menta ngas ngautu da shisha ba ublei jule shiliang Henry haman lagi jaj benreu ya uta ubating buram ya u bad ubale ya kabadai ulong ubala pediang sngau bahaya u Ha kata kapor ujisu ulaong hala kisenran kumba ukpa ula id yanga kumtaru ngala id yapi do yaisa ha kajing id jonga lada pisumar yaki hukum jonga pin yaisa ha kajing id jonga thik kumba ngala sumar yaki hukum jong ukpa jonga
bat nga sa ha ka jing e jong u. Honorable Chief Minister Conrad Sangma and all other ministers who are here, I'm very happy to see all of you joining today in the opening of new parish in Nongra. I welcome you and we wish you all the best. Hakani ka si ka bakraw, bangiwan hani ban Plie kani ka parish Bathymmai, balay nam hakajiada jong Dominic Sabio bakot. Baru-baru ngitip haya ka jingiem uneu rukut, udai kena samlarit, Henry baik belai, bakiar berbon nak pop, bajuang berbon la ka yap banyak ka balik pop. Ai punya saj punya dah, ya kani ka parish Bathymmai. Nang ta sisu kani ka si ka bakrau, habangi Plie kani ka parish Bathymmai, ka parish kadai ka jaka ka ba Kibriu ki kedua lang haka jinga teli ke jinga ke jinga long ke wei haka parish judan berbor ke jinga niam ki sakramen nadu ke baptisma hadu ke jinga tiu korim haka parish ke don berbor ke jikai niam ke parish ke dei berbor ke lat ke lenti banyalap yu jisu ya ke Hima jung blei ke parish ke dei ke jaka ban lepha ya ki wei ban imha ke parish ke dei ke jaka ban chakri yu blei bat iki para brio kata kadau ka jingdan ka parish kadai ka jigar khu bakrau tam jo ublei bat ya kani ka parish Nongra la trang malang nut daki para bangai bon snem ki por balalai no ngakan mau ke padang sedang bawan ru ki para bangai kirang ba kilong kimi ki jukli landon Plie ka parish jongi kat du ya wai metagasngi ngilap wan hani ban Plie kani ka parish Bathymmai ai ku blei ya ki prabangai baro ki badan ha kani ka snong Nongra maulen rei ba pilayo ai kani ka parish Bathymmai u blei ka jingsuk un karku ka do ai pi man la ki long ying long sem ki long pa long kimi ki kun samla ba ha kini ki atli ki snong ba he u blei un pen kaladur ya pi un karku ya pi da ka jeng e ka bakarpang ka jing e ka jingkermen kamdam ka jing e blei ka jing e iwei yewei pat. Decree for the canonical erection of the new parish, Saint Dominic Savio Church, Nongra, East Cassie Hills District, Meghalaya, India. Victor Lungdo, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Nyngkong, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and declare erected a new parish dedicated to Saint Dominic Savio, to be known henceforth under the title of Saint Dominic Savio Parish in Nongra, East Cassie Hills District, Meghalaya, India, 793006, with effect from the 5th day of May 2024. The boundaries of this new parish, comprising the northeastern portion of the hitherto Nyngkong parish, shall be as follows. On the east, designated Maupadang parish and Mauringkeneng parish. On the west, Nyngkong parish. On the north, Maupat parish. On the south, Nyngkong parish and designated Madanating parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 1st day of May 2024, signed by Victor Lungdo, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop,
signed by the Chancellor. Kachingtung Parish Priest, Ubikchaling do, Archbishop Kachalaniam Ba Shalong. The Kaching AA Ublay, Bagaching Ibit Kakhet Apostolic, Kaching Kublay, Bat Kaching Kerku. Ya unong yatre lang ba iye chungi, How Jesus Christ, Reverend Father Theophilus Sotun CSC. Daganega City, Ngatung Yapi, Kumunong Sharai, Yaka Parish, Jong Dominic Sabio Bakoy, Nongra, Shillong, East Cassie Hills District, Mikhalaya, Bangai Yapi, Yaka Jinsharai Bapura, Jogiman Siem Baro, Kibahaganega Parish. Rengkat berbaro ki bor ki ikhtiar ki kamram bagi cingmentoy katkum kaan balang bat ki dustur bacudon hakacelan yamba nalor kata ngapan khamti api ya kane kakam hakas santarik ucemang arhajar arpusaw pen pentrei kam ya kabor parish priest jongpi nadu ka santarik ucemang arhajar arpusaw hadu banda penbait da kumbuaipan Lai hasilong rengkat berkemuhor bakajeng soy keteng jonga hakasitarik ucemang arajar pusau. Nga Reverend Father Theophilus Sotun CSC. Ngangej kem ban nga Plie ki eke baro balakan thup hakajing Plie kajing ngej kumne. Ngangej how way you blay ukpa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khendeu. Bat jong ki eke baro ki bangila ban yo I bat ki bangimla ban yo I. Bat how way utrai Jesus Christ ukhon mamarway jong ublay. Bat balakhana ukpa nadu ka bom jukut. Uba ublay na ublay. Uba kajing syai na kajing syai. Ublay basisya na ublay basisya. Yaw balakha uba amsem lathau. Uba kaju kajing long tenrai kumukpa. Daw balathau ya ki eke baro. Uba na kabenta jongi ki briu. Ban na kabenta kajing penim yangi ula hiar na beneng. Bat ula long do daw mensim bukhoy na kameret thaisati bat ula long briu. Lasa narpnaru yu na kabenta jongi. Ula sa leben hapo Pontius Pilatus. Ula yap bat latep yu. Bad ulami pat haka balai sngi katkum kijintho bad ulakiu shabneng usong hakamon ukpa bad un sawan pat da kajingdon burom ban bisar ya kebaim bad ya kibayap kahima jeng u kanom don jingkut bad hau mensim bakhoy utrai uba ai jing im ubami na ukpa banau khun yaw balamani bad burom rengkat bad ukpa bad ukhun ubalakran na kinong yathu lupa Bad hakabalang kabalong kaway, kabakhoy, Catholic, bad apostolic. Nga Plie kaway kabaptisma na kabata kajing map ya kipop. Ban nga kamilanti ya kajing mipat kibayap. Bad ya kajing im hakabatay kabandang wan. Amen. Nga bat kem triang, ya katabaro kabalakan thup hakaktiyan ublay. Ya kabalatho, ne ya kabala ay pateng. Nga pdiang ya baro kajing sisa. Sapang ka jingait bad ka akor long briu man briu ya ki balapan sisa bad hikay da ka balang laha karukom ka bas ngop hing nilang ba ka jing hikay ka bajulong bad ka baday hok khamtam gitu ke bayaday bad ka jing maya jong ka balang bakhoy ukris ne sapang ki sakramen jong ka sapang ka jing knya jong ka Eucharis bakhoy bad sapang ka jing long kli jong bishop ka Rome Nga Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Jong Shillong, Dakini Kishabi, Ngai Tiapi, Mapilonong Pet Nong Sumari Kayumani, Happy Father Theophilus Sotun, CSC, Mentagasi, Santarik Jemang Arajar Pusau, Yaka Jinglong Trai, Helor Kanika Parish Yong Dominic Sabio Bakot, Nora, East Cassie Hills District, Rengkat Baro Ki Hok, Bat Jingmentoy, Balapens No Haka.
hak jeng pa marukun banuman sim bakun amen pilayo Parish Bathymmai thap ti kham jam Ars pa Henrio. Ke number jingruai Ars pa Henrio. Ngasim ya kene ka kabu ban penpau ya gejis ngungu jonga rangkat bat phi ki pai runget ki balayawan ban simbenta ha kene gejing play Parish Thamai hanongra phi ki badon hangni khmat jongane keduan setai siang mani susurok bat setai sa kperding se setai Nyngkong klem artatien kejing aingu jonga kadai sau blei bala penyait banyalam yangi nganget bakane kadai ka sandur jong blei bangelayo sakawai pat ka Parish Thamai ha ka archdiocese jongi kababut pat ka penpau ya kejing ngungu jonga ya Archbishop Victor Lingdo, ya Father Richard Zarany, Vicar General bat kiway pat ki Lingdo, ki balong kinong ay boy bat kinong pasiyaw ya Lingdo sat jongi. Pilapan pau ya gijing sani ajong pi hagaseng runiam Holy Cross, ba pilapan kamti ya ka kam saray jong gane ka Parish. Kabalay pat kapan pau ru ya gijing sungo ya ki Father Missionary Salesians of Don Bosco, ki balatray hakini ke sanpus nem baladeb lengba ka Parish kami ka Divine Savior Parish nong Thamai. Ban penhe pensan ya ke jingat Kristen Katolik chung kini ki arteli ki balang sinong nongra bat maulen ray. Pengko birom ngidon ke jing thok ke bang gumne High Archbishop Victor Lingdo Didi Archbishop Shillong pa Archdiocese. Archbishop Beik ngi ki pai rungai ke Saint Dominic Savio Parish nongra ngidap dak jing sungu ke bakrau yo blai trai kan ra bala kren hapi ban nyau yangi ki babit ban pediang ya kene ke Kardan Bathymmai ban longkum ke wei ke Parish hangne hanongra nag banta ki pai rungai jong ke balang snong nongra ban maulun rei langim dawa satya lengba jong pi ngi kwa ban sungu ya kilang do salesian ki runiam bat ki pai rungai jong ke Parish nong Thamai ki balano senyang sa ki jing mensem ban ka jingai jongi nanu ba kapor bala pen khamti yangi hapo ke jing smar supher jong ke Parish nong Thamai lakumba san phewar snem khamjor shushu namar ba menta ke kenti da ke jing lamu blai ba ke jing ibit di Archbishop yangi la kenti ukardan cha ke Parish ban pen pho pen pheng nya kalong breu man breu jongi kum ke nong bodu Jesu Sister Rani Mary Pengrove FMA Sister Larissa Pasi MC Sister Dalang Lin MK Renja FMA kabalang ba Charles Pengrove MLA Nong Thamai constituency. I request, please come forward.